izoba rya nyumwebazyo twishikira muri kakamba kitagata kizobo mu Bushenyi aho umubiri rwa Tumusiime Andrew owafire n'abandi babiri guzikirwe twiteze umwana we ubwo watferire kandi akatuzokera aba bakagwa mu butandu izoba ryo rwa mukaga aruguto rwa Ryantonde Masaka highway barukuza kuzikiraho umunywani wabo kandi hona bakaferaho twakira stage baturabahunga butosa batsibura tutaze rusanye mwene tweka izakasese tuzagire kwenda sanye nane tweka tukatanga gukora amasumu tubatugambara bamemba banyu kubatunga accident kandi kwatariho n'umwe rweyimba yeno ushija wanje mazire myaka kakombuswere hando myaka yo mukaga batwine abana babiri ben sasha munonga ngo mugambo wo kubanza kuyagamba fero abantu bashatu doronda horase dahora reke kushobera Tumusiime Andrew asigira abana babiri no kwabeka yo mugenzi kushaba government okugumiza mu kucondoza enshonga zo rukongera butandu angutu karamana witu twantwena government because twatanise government that is police dukango umucango gwitu wagumizamu wareba ngo twatungo gwinkanya tumanye emotoka ejo ibaziti insured icyango kiteka nk'abavuzi ba boda boda tukeza kutunga accident usanga ubwiro bwinji umusango baguteka aba boda boda konke kiteka ngo naba motoka nawe baba bakoze imisango konka birukanga aba boda boda ka Uganda yitu mutureba ngo imihanda yite funzire ceraka kubugana na ceraka highway yitu ya Masaka nar Kampala usanga zenda kozana abwo muhanda kandi bemba kora plan y'umuhanda tubarabazire muntu webigere na no boda boda ogu aferira myaka 2 y'obukuru amakuru agagasha kwa Onesmus Ndyanabo